if you are interested, as you should. Ако туѓињан заинтересуи ме, а совајани товеано царство е девлесоро, онда тут ка интересуини ту содесинена пеко задња диве саве стварија. А да би разуминеа соковел, и сјемен, аки ја не ви серија која ви чини пе кратка поруки од откривења, хем ака те лаја обитна баре стварија ни книгата откривење, хем којек сигате начин причина е да лестар. Ваче раја оти звер, а на откривење дешутрито шеро, а ракаја јек веома јасно опис од тој несаво догаѓај, кова ка анел успостава од ти несави империја, пророчке вачераја, а давај и звер и империја. А мен исто џарди каја да на откривења, но дешовтото шеро, исто вичи ме Вавилон. И вачерџама да лестар од то прво део тек ја серија, со се два термин Вавилон, јера мен џана нешто пророчки. Оти книга ото Даниело хем ото аверат хана ото пророштво, а исто џаркија кја книга ото откривење, да кавеа последњу империја и звер, омариба саво антихристка марелпе, а да вака потичини оти Европа, а ка владинио про цело свето. Иницијално да вака овел само да о права верници, каси си сведочанство е Јешуасоро, колајче рена пеано послушно, хем покажинена по Маривера, и адија империја ото антихриста, да ја звер, ка прогонини е верно нен брутално. И бут верници, ка нашалем помаро животи, због со кичеремпе колиле девлесоро, хем со ковен верна, за конево завет, ковај терџоло про еванđelje. Isto džaharđana ver, važno biblijsko istina, a davaj da oprava vernici naka patinen edevlesoro gnev. I adalese, a da vako velan gleder nego so kizlini pe edevlesoro gnev, ode velka cidele verno neno tokava sveto. Ova dva kačer posigate, o Pavle većine da va blagoslovi me nada i dikaja da dja blagoslovi me nada, jedinstveno i oj posebno radini peo to slavno aviba je mesijasoro i ova vela slavno pali pli nevesta tebi cidela meno tokava sveto pre nego so ogneve bakroresoro počini. I angledera kava divno događaja menđana nešto da nija ver, a davaj da kovel vreme kad kovel intenzivno progonstvo i nacija o Izraele jevrejen, ani bari većina. I džanao to više proroštvija, ali ano Jeremija, trijando to šerojev tato stih i sjedija fraza ko jevrejski penela Ecra hi el Jakov, a dva značinio vreme Jakove sere nevoljengere. A dva značinio jevrejsko narodo. A da vako vel premalo je da ni lesri knjiga de šuduj to šerohema vera stihovja, da akava vreme nevolje Jakovese, nakon so de velka cidele verno neno to kava sveto, a da vaka ovel najgore vreme o to progonstvo ikada zako jevrejenđe. A da vam manduk hala, ali je dva i sole ozbiljno primjena, jer dva značini premalo Danilo 12 jek, te šuduj to šero prvo stih, a dva značini da kovel najgore vreme progonstva čak i gore nego sohineo holokaust. Jer džanao to proroštvo to Zaharija da duj trećine te jevrejengere narodostar ka na šalem pumaro životi kroz zakava vreme je ko vesere nevoljendar. Ali ko krao penela ime mena Jehošea, a da vaja da lestaro to kava vreme, džanada ka avel spasenje i da jek trećina o to jevrijsko narodo ka veliki vera zboga da va ja poruka o to evanđelje. Oko vas okačerako akava kratko proučavanje, a da vaj da kasiklje ova specifičnije informacije o to lile devlesoro, kad radini peotjek ja zlo imperija,
Адава Вавилон, якава антихрист, ковака владини упредер. I oko vas je bitno kad i kao istine o to specifično otkrivenje o to deševtato šero. I sada Vasova Čirđunović na to te praveti Biblija i te prave ano otkrivenje deševtato šero. I akava proučavanje kovel si gate i zboga dava kad je ka samo 3 stihija. A davaj ano deševtato šero enja dešem dešujekto stih, jer kla stihovja i solin but značajna primene i vajte razuminalen premalo tekst, a mekadi kav oto tekst ki grčko čibuto textus receptus i ka prevodinavle veoma bukvalno, da bi šajte razuminali. A da lese dik manca akava deo to stihija enjađio dešujek. Penela džahar. Aka te valjani mudro godi, ako tu valjaniće mudrost, počini tutar te čere posvećenje tvoje poslušno. Poslušno ove devlesere istinače. Ovi adavaj izvoroti celo mudrosti mi ti istina. I džanaj Biblija si kajamenano priča o Solomunove da o početak o to mudrost dvajo strahe devlestar. A va znači da devlečuje prvo i olečuje prioritet tu čeno životi. Da i si tu dobro ka posveti metle devlesem spasiteljese, ovka deltu instrukcije, ovka vodinitu, hemka deltu mudrost, ka pravelto drom te razumine, olafije devlesoro hemka primjenine letu čeno životi. Pa na jekoro i njato stih panela, a kad te valjani mudro godi. I da ovako otkrije nam džene svoju mudrost, penela nastavi naja dalje. Oefta šereji akija zver i solevta šere. Car nekoga dva kapučela šajtovel. Pa i Biblija veoma i specifično. Vajnte lala bukvalno, ali i sidani vreme oti simbolika. I vačeri da lajev ta šere na samo dova nego pana vačeri. Isto vačeramđe da on de opro efta bregija. A o termin brego vačeri to autoritet. Najčešće o to autoritet o to vlast. I da vaj povezi me sa imperija. Sa ek carstvo. Navajanite pučamen pravilno lekavana neli, nego ke nastavi naje samo ka razumi na kukoro pestar. Penela efta bregija sa vende bešela i džuvli. Ok, ja džuvli i bludnica. A da va povezi me opro idolopoklonstvo. Od duhot je ja imperija ko veli idolopokloničko. Ka velu ukoreni me, no nešto sona ne povezi me, zaki istina. Kao vele duh bogohulno, co i takođe forma idolopoklonstva. Jak ja džuvli, jak ja bludnica. Kastavar vačeri i knjiga o to otkrivenje vačeri da oj bešela opro akija imperija. Opro sajev ta carstvija. On koven idolopoklonička, a ni pumari priroda. Je kanadžaja kod dešto stih. Penela je taj carija. Isijeka te nesavi poveznica maškaro kraljo hemocarstvo. A da lajev ta imperije, on idolopoklonička, on bogohulnička, oleni svolen vlast, a mendikaja da i si evta carija, evta vođo toka lajev ta carstvija. A onda vačeramiće specifičnije ko prvo serije so čerđamo to kratka poruka od otkrivenje penela da panč pele. A katena ne nisavi debata maškoro učitelja oti Biblija kad vradini po to identitetu to kala panč so pele koji on, ajde di ka, znači je da vaju Egipat i Asirija
o Vavilon, o štarto advajo mi do Persijsko carstvo, a o panšto kova isto pelo adva i Grčko imperija. Setinen tumen, o Jovan vačeri i leseno vreme akala panž imperije pele. Na postojnena više. A onda vačer doamđe da i si jek koja postojini. I na ne nisavi debata sa vijek i ja imperija. Aki ja i Rimsko imperija. Koja već adava vreme vladini kado Jovan pisinija kija knjiga. Jedi ja imperija koja frdin džaleko ostrvo Patmos. I panč pele jek i a onda vačer doamđe ko maškaro to dešto stih. Veoma značajno, hem informativno poruka vačeri. A odujto pana nalo. A kad kavel harika vladini. Pazine na kad te so vačeri, kad te delamen trago, penela hari, pa na jekvar o teolozi, dal slažinena pesakava prevod kad vačerio to hari, vačerio to vreme, a to neko zomberš, je kad te jedinstveno, jer akija imperija i sola nešto zajedničko. Ako dikaja, ano Egipat, Asirija, Vavilon, ano midopersijsko, grčko, rimljansko ili jek stvari solen zajedničko, sareon progoninđe jevrejan. Nesave najintenzivna progonstwija jevrejanđe čerđe. Istina da i Persija, on ko krao dinđe talo vođstvo to koriš, advaj iz Asirija, a davaj da vlestro sudojev ta berš ko te hinele ano izgnanstvo, alo kraja da lestar, on progoninđe, ali meninđeo vođa, vođa i meninđeo ishod. A da lese mena tera kaja, panč pele jeka te, a jek pana nalo. I kad ovka vel hari ka vladini. Znači hari vreme ovka vladini. Lese neophodno i te ačol, a davaj isto jek važno trago za kočitac. Jer savera, Butolendar, on hinele pošel više što šel berša, Egipat, Vavilon, dikaja o Rimljanja, dikaja o Grci. I Butolendara čile but baro period vremensko. Ali oko ovakova vela, tato, ov i penela neophodno akija vlast imperija te čol hari vreme. Samo neko zomberša. A men morate pučame nešto. Morate identifikuji nao tato. Jer kad ka identifikuji nao tato, a men isto ka identifikuji na toto. A sose ka objasni nam za trenutak. Jer ka čiti na do tato, a da vako vaj sole, ad ja rana, smrtno rana, i penela da ov hinele, na hinele, ali da ka vel pale, kao vel mudar do. I dela je k lažno vaskrsenje. I anetiri ka so penela olili de vlesru kananjam, koma ro zadnjo stiho dešu jekto kova vačeri. Penela a izver koja hinelehem koja na ne, a dva je tato zver. I buti važno te identifikuj nakija. I me verinava da šaj i identifikacija od je kija tato zver, tato imperija ili vlast, i je da lese u stvari sjemena kava proučavanje i otkrivenje kratka poruke, jer dženada sare on kao ven progonitelja od jevreja. Ganate pučaptumen. Šaljite mi sineno ti nesavi imperija koja lipalo Rimljanja,
ako ja i nele baro progonitelje jevrejenđe. I hinele relativno kratko vreme vo vladinđa. Ako razmislinaje o to sa činjenice, o to sa tragovje s odinđeme, najverovatnije najgore progonitelj džije kanahine i nacističko Nemačko. Kado Hitler leseri imperija viđinđala sar treći rajh, pa ma pratinen o svetovna istoričarja, jer o Hitleri dela odgovor. Ovdje kja pes da ov nastava kod ti grčke moti rimsko vlast imperija, jer o Grci kedi kaja vereno Egipata sirijsko, o Vavilonsko, a men di kaja da on isto zajedno sa Midopersijci, on na neni Evropa, ali i Nemačko hinele hem isto džahari Grčko. I ovdje kjela pesimo Rimljanja, sar reinkarnacija nastava baro vođa kova inele, je da vajnele kao lesri sudbina te anela dija vlast imperija koja kačol hiljada berš, a da vaj lažno manifestacija o to 1000-godišnje carstvo. I ovo da vava čerđa pese o to treći rajh. I arakaja da ovi hinela jeko to najgore progonitelja jevrejenđe. I kad ov uporedi mea verencar, ov hari vladinđa, lesir imperija na hinele budu gačko uopšte. I da lese, a menle gari džio zaključak da ojev tato kova hinele i na neviše i isole adija rana smrtno, ali o kirinipe. A da vaj i pojavinipe sar nacističko imperija. A vana značini da kovele svastika, da kovel bazirimeni Berlin, ali kovela ni Evropa i kovel a da vad bogohulničko duh, mržnje premalo jevreja sose, jer o antihriđane nešto. Ako jevreja dobinena duhovnu ispravnost so kačeren, pa je leso carstvo, onda si gate ka uspostavinipe. A ako da vade sinipe, onda o porazime, o neprijatelj, to jest o antihrist. Imo sotona. Okova dele sila, i džana da o zmaji, o sotoni dela lese, za kja imperija plisila. Primetinen s opisini kod dešujekto stiha, malo zadnjo stih, fenela izver koja i nele, im koja na ne, oj korkori ov toto caru. Hem oj o to je tato i kjola. I oj kađala ano propast. Ano potpuno propast, kao vel potpuno frdime, ano jezero e jagakoro, ko teko vel sumpor hem jag. A kavaj sisar so penđum nesave veoma informacije, jer amenđe kateva čerdo, da kavao je tato, da ojaj i hinele anane, i da oka pojavini pekovel ov toto. I oko vaso amen vići menjam te razumina, da vaj, ako tu men veruj nena sarme, amen brzo približi namen ko zadnja dive, jer ostvarja da si nena pesigate ono kava vreme, jer si gate o porođajna bolovja ka počineni valjanite di ka proročki sova čeri olile de vlesoru, kad i kada izver uštela i da oj ano moderna dive ano Iran ka čerel je koalicija i ka anel haos ko sveto, a ke do sveto ko veliko je beznadežno stanje so kade sinipe, ka vel je lažno spasitelj. Je da ovako velo ti imperija koja ti Evropa uštela, koja ka porazinija kija imperija i adija zvervići me ovno, ano toto šeroto Daniel i sa reko ven batales boga dava so pobedi meo ovno kova ano toto šeropenđer do sar jarco jero Daniel večeramđe da kija imperija to antihrist.
da ovka gdje imperija Kamarel pesao nebo, ali kovel porazime. I olil vačeramđe jasno da kao velijek bari vlast imperija koja kanel barone stabilnost na sveto i kao vel adija imperija to antihrist oto zvero Vavilon kastar vačerajan je kja lekcija koja kavel a to nestabilnost kovao to ovno i kao nelijek vreme mira, stabilnost, prosperitet i sa reka voli nenakava zver, osim kola pripadine ne bakrorese. I amen kađana je istina, a da lese amen kova progoni me. A kad ka završini pedva progonstvo, kada sini peo uznesenje, amen kova cidime, onda ovka napadini o Izrael, o jevrejsko narodu, tebi cidelen, te nairinem pe premalo devel. Ali naka u spini i vačeraju ti dja vlastem od antihristkovaj vođa od teke imperije. Dža nadao Mesija ka Irinipe, je kana vačeraja od to dujtu dolazak. A kad ka Irinipe ovka porazini je dva zver, a da va vaskrslo nacijsko tip imperije, koja kikjolo ti Evropa, o Mesija ka porazil. Ali te se ti namen nešto but važno. A da vaj, da kovel o Mesija, ko ako slobodinije jevrejen, o to najgore vreme, ti patnje. Ko tejek trećina kad i ken, otkupitelje i ka veljek trećina ki vera, a dvaj neophodno, znači ko te sa o jevreja, ko laka dobinen otkrivenje, on kad i keno kole kas posabđe. I sađi ko te napriminđe je Mesija, isto džahar, o carstvo je devlesoro, dok on nadikenale nakval uspostavi me. Znači, jak ja vaskrslo nacističko tip imperija vlast, a da ja je vtatojimo v toto šero oto zver i ka anel bogohulničko imperija kokva sveto, koja karadini protivo svrhe devleser. Mli nadaj da kava nela hari jasnoća, ano tlo razumevanje. Otjek ja zver, tukava antihristem lesri vlast, kojaka vel kokava sveto. Ano vreme ko tekuvel nestabilnost, ko tekuvel koalicije, a kasi si izvorano Iran i sad ovaka nel nestabilnost. I imperija to antihrist kačerel adava lažno redo. Lažno mir je lovi lažno spasitelj. I onda ka vladini adja bogohulničko imperija ka hovaj kas u stvari o Mesija ka uništini završinava džija verdeo od velne blagoslovenitu men šalom to Izrael. Na dinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaja tute podeli neleja verencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove devlese u to lafi. Isto džahar molinaja tute zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridružinetu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena te razna knjige kulasika venemene devlese ti istina, hem lese ti volja. Verujnaja da kojem blagoslovi me i da sa reokola kaseka podelinen takođe ka priminene devlester blagoslovija. Džije ver puti, šalom o to Izrael.